umva zimwe muzotse izindi muziteke oya yakanye abana baherutse baragize nesi barangwiye turazikarangirari hanze mu oya ntandiri basha bonde barenza ngo codo hinyama ngo twobye ariko turazigize inyama n'amageni tukumbe kandi mama musa makuru ngende uzakumira ibi umugabo wishe kandi uvuye uwo mushitsi ndumva wana mu gisagara asanga avuye ruguru nawe umeze nk'uwishwe n'inzara kandi kinabise barigize sonambara ntabwo nje kumumaza ko baravuga kandi nishe bavuganye ngo ararara iyo abashitsi bazama umuntu wo kwamaza gusura abandi batanga kubera ko twaguze dushikije inyama ngo mushitaraje tazaje tanga mbasizara ko baravuga nako umva gra ni muzishe vuba nyabo aho yatakuzigisha nizo kujya twebwe kugira kuganisha kwa mayi wabagira kuganisha na geni kandi nubwo biba digasa usabishira ubizana cyane biragaze nizo vyisa nyine muzajya bano bagore si ibintu babamo umuntu wagiye mu gitondo tukimara kunywa icayi n'agakate kangana uko yanterere azi ko nje nogeza kino gihe bikindi mu nda ega nje mfite stomach ikora neza usanga yagiye akaja gusurana cyangwa ugasanga wenda karatera ibigara ku misozi umugore atera ibirojini so zagenda namara aje kuganira ku musozi urebe nk'ayisazi geze isa standard ataranazangwa na cane n'imbabura nje simbikumwe kuna nifite gahunda yanje kuja muri Yasanye papa David ko arawe oya nawe uzurengesha nibwo kiva ku isoko wowe wagisa zibiri ku isoko nibwo gihagaruka isa standard ziraba utaranaza ngo uteke sinakubwiye abantu bariyo sinagutelefone tofata agakate nariye ko ndumva istoma neza urutorero ugira ngo barukuyemo neza neza muri busheri baratonze ngira bayisira mafite umunsi mukuru ni ku bitaro se nanje nawe oya muza mugenda uko ndakuzi muze mu abakristo kandi muze mu abanyakuru none se noja kwirigara nanda kwisoko uko usanga bavuye n'abagore mu nzira barya bagasheshuka usanga umwiriwe muganira none unyirije agashesho ngira ntarakugabura ntumbeshere ngaho genda uje guteka ko ndumva mpwe kandi ugire vuba aho baraka mpamagara abana baze bamfasha turebe ko iyo nzara itaguhita wayagira vuba ko ndumva ngiye gupfa neza David na Grace ko ndumva amarayika baye baza ku Grace Grace karame ese mwabaye gute muze hano rega naje gira David muze muzanye imbugita n'isahani hano nibagire baze sibo bihuta naba bari uko bari mu mafilimi iyo utinda gatoyi wari gusanga n'abaza bari reba ati baraza hano ko bano bana ko basigaye bagira amatwi David Grace ari ngo waraje ngo Grace ni kaze we Grace ngwe kwisoko igihe wagende hanana nagende mwana mugize iminsi muri nyama ingeza ziraje none mwina ni mugire ko bangisagiye gucikana twari duherutse genda banza ntabwo kuri bona kandi ni nyinshi uza abantu bari no turabazungu rino joro abaturanyi baravuga baramavuga none ngo mwabadazi wamureka tuzikarangira ari hanze bose turazoza ni mururumba shamuza mukura inyama twaretse kubonana yaretse kutuka ese mbonani bayebya sejo mukaze munsebye mfite gusebya ari zuzugura zimwe muzotse izindi muziteke uzugura inyama kuri Noel gusa nabona kimaze kugira umutwe munini oya yakanye abana baherutse baragize nesi barangwiye turazikarangirari hanze mu oya ntandiri basha bonde barenza ngo codo hinyama ngo twobyina ega inyama nyinshi siziza tuzuko zaziteremo turareba niba naza inyama nziza nizi nkoko nifi mukebe tujye nawe ngo turajya bagira ubwo noneho uriya mukozi abanza areke gucumba urebe ko kindabona ufite imbaraga urebe ko ucumba umutsima munini uracumba simuri ya safuriya nini ijya nini amaze kumusha ndabembereza gisa n'abatero ko tugura akabido kamwe ai ni mugende mwe muze muteke kandi munanyokerezeho ko numva ngiye kugenda ntabwo nurindi ngiye umuntu ari kuvuga ngo uratugurira ku mata ndabagurira ariko mwanze mundekere ko numva ngiye nebagire baduteke ntuzi ko wa mugore wo muri biya yabanje gucumbira Elia abona kumukorera ibitangaza mwanze munyokereza akanyamuncumbira n'agatsima gato nje asigaye iby'amata turabimenya nyuma ngagira gavuba gagira ugenda ahubwo genda ugize genda uwarika
ushiraho amazi hoje kwereka amakara ahubwo naguze ahantu nayateretse uriya mukobwa ntiyarari ariko ko murasanga mutagiye ku masomo oya naze mwereka amakara ntabwo mwize aringize ngo nari kubabanga tibiza ejo n'ejo genda wanze mucane ngende mucane kugira ngo mwarike twama tubikorera bimwe mucane kuri yambabura yindi mucane imbabura zibiri uriya mukobwa asigaye afite nawe amafuti papa David ntabwo utagize iminsi umureba uriya umuyana niyo wamugize ko apana ngo nije wamugize ufite uko wamugize kuko nyabara nijoro zumubuza gukora oya sinkivuga ngo yumve ego twega ibintu by'abayaya n'abakozi abantu b'abagabo twe ntabwo bitureba cyane niho ugomba ndagiye uko azigira nta kibazo ukamubwira ngo nakora iki nakare ndashoboye azogenda n'abana banje barakuze nimba wumva uzoshobora akazi nta kibazo mugire vuba mugenda ahubwo mushe gukatira giraga nawe usezane David reka nzizane ngwe no gatugende ubu habaye 6:30 ni nayo masaha meza ariko 6:30 muje kugera nka saa 7 isa 7 mwamaze guhisha munzanire reka ngume nirebere kuri telefone se ubuntu bwo nyama twaradoherutse kuri Noel oya no mururumba muge Noel se baye byari turazitekera je sinzambagura inyama nyinshi mu bimenye ndabakunda sima shaki ibintu byo kwarwaza imitima izi nyama za rouge za zitera indwara uzambagura rimwe na rimwe karibu ayahe ni meza iyo muze ariko muraho ariko karibu namahoro ngaka gatebe murakomeye turakomeye namwe namahoro nukuri turakomeye kabisa kandi byiza namwe namahoro natwe namahoro ariko Pole na Safari sorry nazangira ngo ndimurimo twari turimo gusa nari mvugiye kwa telefone buke ababonaga hano mu mavire akenshi abantu usanga bahugiye ku matelefone ko bimeze mu gihe umuntu atagiye ku kazi kwa ngo turebe ko buhishaga abantu bagafungura tukabonaga gutembera cyangwa no kuruhuka ariko namahoro se ni amahoro iminsi ni amahoro murakomeye mukuri twafashima Imana nta kibazo sinzi icyo kera kiri hano hano baragoye data ko mwaje se ndashakoshi ishakoshi nayisiziga hano kuri uyu muhungu bimwe ne ariho ku muhanda twambera abagabo ko nasigirirwa nzana n'ibishwe kazi imizigo ishakoshi iriyaga ntaba ari na meza nari nsiga ngo nti muramara iminsi myinshi hano muri oya nahurutse hano n'akazi rimwe nja bipimo nca mu bipimo barampima usarire bimara iminsi nagiyeyo gutora ijibu gatatu kose umusanga murwaye kisi nari ngwaye mu nkanka nari ngwaye mu nkanka noneho namwe n'amata usarire kuyaruka nk'umwana wari ufite indwara itoroshe kabisa ancisha mu bipimo bakaba banyasamura n'ukuri ntizari ibintu ntizari zoroshe wa mugabo aya ndumva bitari byoroshe ariko nyine dushimye Imana ko kuri muzima yego ndi muzima ahari uko ariko kose ndosubira muri ameze neza ndabona mwaratuye hano twe turatuye hano muri Noville twaramenyereye yego twaramenyereye ariko nyine abantu biwacu ntawe uzumenya ukuntu biza bigenda uza usanga umuntu akamarwara akamahotera mu nzu ngo ntakora ku bintu ngo ntakora kunga ugasanga umuntu aje ku bitaro yarabaye intumbi atakira umuntu muzima ari hafi hari n'abazabashika gutya bamugeza mu bitaro akamacikana ukuntu biza bigenda hano mwivire noneho twebwe iyo utatse gusa abe n'ubwo utaka iryinyo uzamusha kwa muganga ukabona n'umudokiteri bagahita bakuvura iriya kwirugurishika imasa tawe nguje kwivuza sinzi ubwaye nyine ngizi ndwara nakubwiye biriya bintu ni ibintu tugomba gushaka ukuntu tuzoca kuko inka yawe nigucunguye naho gupfuka yisiga kandi wari ufite uburyo bwo kwivuza urumva ko biriya bintu atari byo ibintu kwa byase kuriya ibintu biruta amagara y'umuntu ibintu ni ibishi Muzehe Yakobo se mwene wacu wasize akomeye ameze neza arakomeye we yaranabunze aja kuwitotwe niho yagiye kabisa ako gisha yari umukozi yigeze gakuba ari n'umuhizi kera cyane
yakaza yirukanka ukazamubwira ngo nimbwa bene zirya mbwa zisega uriya yakaza nabura n'imboga zakama yiruka agashabira imisozi hafi none nabonye utazanye ishakoshi ariko ndibaza yuko urara ukaturamutsa oya ye gahunda mfite ndafunguza hano oya nti wowe ureka kurara urabona duherukanye 9 oya reka mfunguze ibya midi tijoro zo turabimenya oya nti wowe ugenda oya nta kibazo hano mfite inzu nini urabona narubakishije rero none ko bimeze nta mpamvu yo kuvuga ngo usubire ngo uje kurara hari ukuga nti turaganira neza tumaze gufungura wowe ntubwire ikibazo hano hari ikiryamo byose na dushu uriyuhagira mfite inzu yanje ifite amadusha 3 tubwire ikibazo turaganira gumbwira amakuru yose yo mu mwana urabona nje ko mperutse ruguru kera maze igihe kirekire tutabonana hari biturabimenya mungu yari yavuze ngo ara telefone ku telefone ka oya nimba gukenera arasa kukureba hano ariko nti ugenda utandamukije ngo ubonega n'umugore urebe n'umwanaga ukuga twaganire twaciye ku mayanga ariko mwijoro gatumaze gufungura nibwo gatuganira neza umbwira amakuru y'umwana uko wasize kanisa rimeze ukundi ibintu bimeze abe n'ikazanje ziri mu muzinda manake wosanga ufiteho n'amakuru yazo wenda nkazona gutuma yukagenda nta kibazo kabisa turabanga bayavuga ibyo gusubira inyuma byo ntibirimo urarara kabisa nibyo kabisa nige kirekire kirava turebe ko isajyavo ariko turazigize inyama mama we musa amakuru iyo nzo uzakomeye hari umugabo wuje kandi uwo mushiki ndumva musagara asa nkaho uvuye ruguru nawe umeze nk'uwishwe n'inzara kandi baribizi so nambara ntabwo nje kumumaza uko baravuga kandi nishe bavuganye ngo ararara iyo abashitsi bazama umuntu bako amaza gusura abandi kubera ko twaguze inyama ushikije inyama ngo mushitaraje tazaje mbasi ndaravuga avuga nako umva gra nimuzishe vuba nyabo aho yatakuzihisha nizo tujya twebwe giruja kuganisha kwa mayi wabagira utakuganisha nagende kandi nubwo biba bigasa icyo bishimye ubizane cyane biragaze nizo vyisa nyine